Kajentia Students Movement Sabha Unit Harin baka sarkar kala penjalan biang ya ka lockdown bat kajing purstet kajing pang COVID-19 ha West Jentia Hills District nakaliang kaseng kamla ban syusyong klikti bat bait ya kajing kerdu ki parad opersnam hakaba klayo men ajing rap syaki rup santeli kilong ying jong kasnong sabhai Kajentia Student Movement Sabha Unit yo goto emi ni po sabhai dang bon yu do dang bon yu na do chiwa kamtam hakani kajing wan chop jing sak kata kajing kangdam i nagaliang senyong i de perchang i tholat tholunti wo kamnu wanra dan u penjuk penjam kat economy wala chapi ginong chong chnong yong i po spai pediang yijing e yo khen yong i ni bah kat economy bor perchang i tholat tholunti wi kan chok pra i para member dan em gi perlok katu kat ni leng ba kajing rap lang yong ki di yo uthet yo wanra ini yo e chapi dang bon tipi wadang bon gi pujok pujam ini hapo chnong yong i dang bon gi wadang mk mo enrei nagaliang i cha de galat memlat memuti di penyo galat kat i cha i bori penyo pengkeda enrei nagaliang i dang perchang i utholan utholuti wo kamnu tho wan ra chu chu ne wan dak penbiang chu chu ye ka chnong ka thau pediang ini jing e snau bhai o khen yong i but e ka jing kertan lang i Kung amunu knyang yoy de kma. Kung amunu knyang wo patang siya gamet yo bamo yo roy open yap wi gamet yo open yap wi bro. Kami kan jai kam iki bro. Kan yima ai fa ba ko yi kita kijing ba kle yo i. Kijing ba kle non kong yo i to gam i patang i wunu knyang boy tu priangu. Ter kam no gam no boy wanu. Kate to kanu kong. Kamu le i kamu angu presiden nai nung kom do to ya dai de sai idi kiti yo i ule iki wan batai ki lamba ki tanghung lamba batai wan sarkar haki kot kubor haki ni tai batai ki gitu war ang ki protokol to le i gitu halo